Nedeljnog pretresa nedelje izbio žestok sukob između Luke Vujović i reality veterana Lepog Miće, te kako Mića u sve upleo i njegovu devojku Anitu Stanojlović kako su ušli u svađu. Mića je tvrdio da se u spoljnom svetu nije čuvao sa pobednicom Elite 7, ali Tamara Radoman, Anitina drugarica, rešila da uputi demant na ove njegove tvrdnje. Kako je Mića istakao, Anita je lažova, kao jedna od laži koje je izrekla naveo da se on i ona nisu čuli u spoljnom svetu po završetku Elite 8, kao i da on nije zvao. Iako u istoj sezoni tvrdio da su u veoma dobrim odnosima, poznato je da je za crnim stolom branio Stanojlovićevu od napada tadašnjih cimera u sezoni u kojoj je Anita pobedila. Na ove njegove tvrdnje Tamara Radoman, Anitina drugarica, rešila da odmah reaguje, pa je tako objavila na Instagramu screenshot koji dokazuje totalno suprotno. Naime, jasno se može vidjeti da se Anita čula s Mićom 26.7.2025. godine, a potom je imala propušten poziv, to sutradan 27. jula, a onda su se čuli i 31. jula prošle godine.